Idejni začetak naše biblioteke, čije najnovije naslove vidite ovde ispred nas, je bio u misli Miloša Crnjanskog da sve stvari moramo gledati sa srpskog stanovišta. To što je Miloš Crnjanski rekao 1934. godine je ideja koja je bila dugo zaboravljena i dugo prećutana i čija važnost danas, preko 70 godina posle momenta kada je izrečena, je još više aktuelna, čini se, nego tada. I u tom smislu knjige koje su pred vama, pogotovo ova dva naslova koja predstavljamo, zapravo su način da se teme kojima se ovi autori bave zaista sagledaju sa srpskog stanovišta. Ja bih se najpre zahvalio Cateni Mundi. Imao sam tu privilegiju da sa nizom ljudi iz ove izdavačke kuće pojedinačno sarađujem po nekim drugim pitanjima prethodnih godina, ali ovo je naš prvi zajednički poduhvat. Imao sam priliku i da sarađujem sa većim izdavačkim kućama do sada, ali ovakvu efikasnost i posvećenost poslu nisam sreo. Knjiga Nemačka geopolitika i Balkan o ciljevima srednjoevropskog kontinentalizma je trebala da nosi nešto drugačiji naziv. Ovo je naziv na kojem je insistirao izdavač, ali svejedno ovo je prvi poduhvat na prostoru Balkana da se neko pokušava na ovakav način baviti nemačkom geopolitikom i savremenim ciljevima nemačke geopolitike. Ovaj rad je nastao u jednom međuprostoru između prethodne knjige koju sam objavio, koja je bila posvećena geopolitičkom položaju Srbije, i jednom novom radu koji spremam već duži niz godina, koji se tiče svetske geopolitike i teorije makroregiona i makroregionalnih sila. Prva makroregionalna sila kojoj sam počeo da se bavim pre 2 godine bila je Nemačka. Takođe, radeći na geopolitičkom položaju Srbije, analizirao sam interese i ciljeve Nemačke na Balkanu još tada, tako da od prikupljenog materijala i formiranih zaključaka je proizašao rad koji danas predstavljamo, koji je pre nekoliko dana odštampan. Za mene je od posebne važnosti što ova monografija izlazi na 100-godišnjicu Prvog svetskog rata. Pokušaj revizije su danas očigledni. Sredstva koja se koriste zarad potiskivanja istorijskog pamćenja su najrazličitija moguća. Nažalost, Srbija je nedostojno obeležila početak Prvog svetskog rata. Nedostojno smo obeležili ovu godišnjicu, veliku godišnjicu, valjda zato što danas nije proevropski i prozapadno sećati se početka Prvog svetskog rata. Iako ujedinjena, današnja Evropa je heterogena, to je savez sa previše razlika, sukobljenih interesa i sa složenim istorijskim odnosima. Zbog toga ja radije govorim o Srednjoj Evropi kao, kako su ruski teoretičari govorili, mesto razvoju jedne geopolitičke koncepcije, kao geografskoj celini na kojoj nastaje srednjoevropski kontinentalizam. Svakako najvažnija srednjoevropska zemlja je Nemačka, odnosno najvažniji faktor Srednje Evrope su Nemci. U velikoj meri ciljevi i putevi ove geopolitičke koncepcije zavisi i od toga u kakvom će odnosu biti nemački faktor sa ostalim nenemačkim srednjoevropskim faktorima, pre svega sa srednjoevropskim, slovenskim i baltičkim narodima, ali i Mađarima kao dugoročno gledano alohtonim faktorom. Za Nemce bi bilo korisno da dođe do pronalaska najmanjeg zajedničkog sadržaoca i sinhronizacije i artikulacije interesa između nemačkog i nenemačkog faktora. Međutim, što se Balkana tiče, to će igrati malu ili nikakvu ulogu u narednim decenijama. Iz naše perspektive gledano vidljiva je samo Nemačka i njeno postavljanje je presudno po političku sudbinu i ekonomsku stabilnost balkanskih država. Vidljive su tendencije davanja podrške od strane Nemačke daljoj fragmentaciji balkanskih država, kao i korišćenja mehanizama priključivanja Evropskoj uniji za uspostavljanje faktičke kontrole na Balkanu. Mi smo svedoci procesa repaganizacije prava.
Evo jedan primer koji će možda svima biti najbliži. Reč je o poslednjem važećem zakonu o krivičnom postupku Republike Srbije. On je urađen, a to je negdje i kolega Škulić o tome pisao, ali ja ću vam dati jedan pravno-istorijski uvid. On je napisan potpuno protivno evropskoj hrišćanskoj tradiciji. Zašto? Prvo, materijalna istina više nije osnovno načelo, utvrđivanje materijalne istine nije više osnovno načelo krivičnog postupka. Krivični postupak danas liči na parnični postupak, gde sud prihvata argumente javnog tužioca i branioca optuženog. Dakle, sudija više nije rukovodilac sudskim postupkom. Time je ukinuto, kako mi pravnici kažemo, aktivno istražno načelo. Dakle, pošto nema načela materijalne istine, sudija ima potpuno pasivnu ulogu jer cilj postupka nije utvrđivanje materijalne istine i sudija se zadovoljava na osnovu dokaza koje prezentuju strane. Kada su u pitanju strane, uvek je javni tužilac jači od branioca, posebno što više nemamo ustanove supsidijarnog privatnog tužioca. Dakle, ukoliko tužilac odustane od gonjenja, vi ne možete kao privatni tužilac da preuzmete gonjenje. I ako pogledamo pravno-istorijski, sa odustankom od utvrđivanja materijalne istine u krivičnom postupku i sa potpuno pasivnom ulogom sudije, dakle odsustvom istražnog načela, gde se krivični postupak upodobljava parničnom postupku, mi zapravo imamo vraćanje na period pre 16. veka, kada je Evropom dominirao takozvani optužni akuzatorski postupak, gde je krivični postupak nalikovao današnjem parničnom postupku. Kakav mi zaključak možemo politički i civilizacijski iz ovoga da izvedemo? Odsustvo istražnog načela i postavljanje sudije u krivičnom postupku, dakle kod suđenja za društveno opasna dela, što su po definiciji krivična dela, mi zapravo imamo jednu slabu državu. Slabu državu oličava pasivan sudija i oličava odsustvo načela materijalne istine. Jer ne zaboravite da se ustanova saučesništva počela razvijati onog trenutka kada je sud dobio aktivnu ulogu, kada je uvedeno takozvano istražno načelo, zato što je u interesu suda, a to znači države, da utvrdi sve okolnosti dela, pa samim tim i ko su saučesnici dela. Dakle, u tome, sad se vraćam na Nikolino pitanje, u tome što je savremeni krivični postupak, kao na primjer u Republici Srbiji, uređen tako da u njemu nema utvrđivanja materijalne istine, a istina jeste osnovna aksiološka vrednost hrišćanstva, jer sam Hristos kaže ja sam put, život i istina, mi u tome imamo jasan dokaz da se radi o repaganizaciji prava. U tome što sudija igra ulogu običnog parničnog sudije, mi imamo jasan dokaz da je repaganizovano pravo vodi sa sobom ka slaboj državi. Slaboj državi nije u interesu ni da utvrdi materijalnu istinu, a utvrđivanja materijalne istine nema bez aktivne uloge suda. Dakle, mi se vraćamo na period slabe države, a to je feudalna mozaik država. I to je jasan pravno-istorijski zaključak. Mi u čitavom nizu drugih elemenata, kao što je u domenu bračnog, porodičnog prava, u domenu starateljstva i tako dalje, mi imamo dokaze da se odvija proces repaganizacije prava. Ali sam ovde naveo krivični sudski postupak gde je to možda najmanje očigledno, ali su posljedice najtrajnije. Nama prvo proces repaganizacije prava padne u oči kada je u pitanju bračno i porodično pravo. Međutim, on je vezan, kaže mi, za krivično-sudski postupak. A zašto je krivično-sudski postupak najbitniji? Pa zato što je prvorazredna uloga svake države kada se prelazilo iz preddržavnog u državno doba bila sudska funkcija. Svi drevni zakonici počinju odredbama o sudu. Pa i zakon 12 tablica kaže sin ius vocatito u prvom članu, ako te pozovu, dođi na sud.
po tome koliko je jedna država uspešna da reši sporove, odnosno po tome koliko je ona uspešna da organizuje sudsku vlast, od toga zavisi i njena budućnost. Plašim se da u repaganizovom pravu sa slabim sudijom koji nema aktivnu funkciju u sudskom postupku, da je i takva država osuđena da bude samo trabant velikih multinacionalnih kompanija. Hvala.